Саламатсыздар биздин YouTube каналыбыз көрүүчүлөрү. Бүгүн биз базардан көмүргө болгон бааларды билип беребиз азыр. Биз менен чогуу болуңуздар. Негизи бүгүнкү күндө Сүлүктүнүн көмүрү жана башка жактан келген көмүрлөрдүн баасы канча болуп атат чогуу билебиз. Жана малга тоит чөптөрү канчадан болуп атат билебиз азыр. Тоит чөптөр, саман пресстер 160'tan da atatken, anan köre ağanlarga düşüp beretken. Muna paya preslerçi? Jügörün pres 130'dan aldı. Presler şunday. Çalıp surasanızlar ham bolat. Номерлары бар eкен 778 13 47 35 деген номерлар жазылып турат. Ал жакта BD пресс тапканга аракет кылайм, бирок BD прessтерди 200'дөн деп сатып атат экендер. Kömür kaçadan boldu da? Ha? Kaçadan boldu kömür? 10'dan Sülüktünükü? Sülüktünün kömürü 10 somdan. Çoğ kem mi? Adbornay dep koyatken. Sizler kiçi? Kançadan sattasızlar? Kavunu 130'dan ha? Sülüktünükü? Buldağa, Sülüktünün kömürü. Adbornay buldağa? 500'den. Ha bu adbornaylar 500'den ha? Mınандай Орешкалары кошулгандары 330'dan satып атат экен көмүрлөр.